Minisiteri y'ingabo mu Burundi ihejeje gutangaza ko iriko irarungika abasoda benshi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye ku mipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda. N'amakuru amaze iminsi avugwa n'abanyagihugu begereye imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda kuko bariko barabona ingabo nyinshi z'u Burundi ziriko ziregera umupaka zitwaje ibigwanisho bikomakomeye, ariko Minisiteri y'ingabo mu Burundi ihejeje kubyemeza kandi ivuga ko RDF itabateye ubwoba, aho Minisitiri w'ingabo nyine yahumurizaga abarundi akababwira ko RDF itabateye ubwoba kandi ko RDF atabushobozi na buce ifise bwo gutsinda igisoda c'u Burundi. Ni mu gihe ibyo nyine abishikirije mu gihe abasoda bari bamaranye iminsi imyidogo bavuga ko leta yabo igiye kubashora mu ntambara, bazi neza ko badashobora gutsinda kuko abasoda b'u Burundi nk'abari ku rubuga rw'intambara kandi basanzwe bazi iby'intambara barabona neza ko badashobora gutsinda RDF igisoda c'u Rwanda kandi barazi neza imbaraga gifise n'ubushobozi. Ariko mu kubahumuriza Minisitiri wabo avuze amajambo akomeye kandi yerekana neza ko igihugu c'u Burundi kiteguriye intambara kandi ko byanze bikunze intambara ishobora kuba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho yavuze ko bariko barohereza ibigwanisho bikomakomeye umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda ndetse n'abasoda bamenyereye intambara. Ariko akaba yagaragaye ahumuriza abarundi ndetse n'abasoda muri rusange batanejejwe n'ico cifuzo ca Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gusotora igihugu c'u Rwanda, aho yababwiye ko igisirikare c'u Rwanda RDF atabushobozi na buke gifise bwo gutera u Burundi kandi ko atabushobozi na buce gifise bwo kunesha ingabo z'u Burundi. Ariko benshi mu barundi ndetse n'abasoda bazi neza RDF icarico bahise batwenga uwo Minisitiri w'ingabo z'u Burundi kuko barazi neza ko batatsinda igisoda c'u Rwanda RDF kandi barazi neza ko RDF ari igisoda gitinyitse mu karere ndetse no muri Afurika. Akaba ariyo mpamvu bamwe basoda bavuga ko aho kugira ngo bazishore muri iyi ntambara babona ko bashobora gushiriramo bazaheba bagata urugamba ahubwo bakajya guhambya imitwe yitwaje ibigwanisho harimo Red Tabara, kuko babona neza ko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhemukira igihugu kandi yamaze kugita mu manga ikomeye cyane. Ibyo bibaye nyuma y'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije aho yari mu murwa mukuru wa Kinshasa, mu murwa mukuru w'igihugu ca Kongo Kinshasa, aho yavuze nyine ko agiye kwifatanya n'abazagerageza bose gukuraho ubutegetsi mu Rwanda kandi avuga ko azabaha ibigishoboka byose harimo kubohereza ibya gisirikare ndetse n'abasoda babafasha, aho nyene yabivugiye mu gisagara cya Kinshasa aho yari ko araganira n'urwaruka rwa Kongo akarubwira ko bose bagomba gufatana mu nda amaze bagatera u Rwanda bagahindura ubutegetsi buhari, ariko byose bikaba biri mu ntumbero ifitwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Kisekedi wa Kongo yo gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi babarizwa ku butaka bwa Kongo, u Burundi n'u Rwanda. Ariko bakabona ko u Rwanda ari intambamyi ikomeye cyane kuko babona neza ko ubutegetsi buri mu Rwanda butakemera ko abategetsi bagumya guhonyora abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko kugira ngo bizaborohere kandi umugambi bafise uzagerweho ari uko bazabanza gukuraho ubutegetsi bwa Kigali bifatikanije n'imitwe nyine irwanya leta ya Kigali harimo FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda. Ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bakaba bacumbitse ku butaka bwa Kongo aho bahawe indaro n'ico gihugu kandi bakabahabwa byose n'ico gihugu kugeza naho icyo gihugu cyabinjije mu gisoda caco. Bakaba bafise umugambi uhambaye kandi ugayitse wo gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi bafatikanije na leta ya Gitega irongowe na Evariste Ndayishimiye ndetse na leta ya Kinshasa irongowe na Felix Antoine Tshisekedi mu mugambi bafise ugayitse. Ariko benshi bakabona ko izo ari indoto kuko Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame generali ntazigera yemera ko ibyo byongera gusubira kuba mu karere, aho yavuze nyine ko imbaraga zose zizakoreshwa kugira ngo birinde icyakongera gusubiza igihugu ciwe mu manga, kandi avuga ko umuntu wese azamusotora ikiguzi cyose bizatwara cyose kizarihwa n'uwo zaba wamusotoye. Ibyo akaba yarabivuze mu nama y'umushyikirano aho yahaga gasopo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, aho yababwiraga ko uzahirahira akarenga imbibi wese azahura n'ingorane zikomeye cyane. Akaba yarahumurije abanyarwanda akababwira ko bagomba kuryama bagatekana, aho yavuze neza ko ikibazo cy'umutekano bakimuharira kandi bakakimuharira we n'abasore biwe RDF, aho nyine basanzwe bazi ko ari abantu bakomeye cyane kandi batajya batsindwa ku rugamba. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu basoda b'u Burundi batinye RDF, ariko
Minisitiri wabo akaba ariko arabahumuriza ababwira ko RDF idashobora kubatsinda ariko benshi babona ko ari indoto zikomeye cyane. N'amakuru ahambaye cyane tugiye kubashikiriza, wica ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igisirikare cy'u Burundi ngo cyaba cyiteguye gutera igihugu cy'u Rwanda umwanya uwari wo wose. Guverinoma y'u Burundi yongeye kurunda ingabo zabo ku mupaka uhuza ico gihugu n'u Rwanda. N'ibyatangajwe na Minisitiri w'Ingabo z'u Burundi Liberty Mutabazi aho yemeje amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu cye boherejwe ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda. Ibi yabivuze kuri uyu wa kabiri itariki ya 30 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 mu gihe yarimo agaragariza igihugu cye ibyo minisitiri ayoboye ibyo yagezeho muri uyu mwaka urangiye wa 2023. Nk'uko yabivuze yagize ati abasirikare bacu turimo kubohereza ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda mu rwego rwo kwirinda umutekano w'igihugu cacu. Si abasirikare bonyine boherejwe ku mipaka ahubwo n'ibikoresho byinshi byamaze kugerayo kandi turiteguye ko umwanya n'umwanya twatera u Rwanda kugira ngo dukureho ubutegetsi buhari. Yakomeje avuga ati Burundi turi maso mu gihe u Rwanda rwatugabaho igitero tuzabarwanya twivuye inyuma. Ibyo leta y'u Burundi ivuga byanavuzwe n'abaturage baturiye ibyo bice biherereye ku mipaka y'ibihugu byombi, aho bahamije ko mu ntara ya Kirundo hari kurundwa ibibunda biremereye kandi ko biteye ubwoba abaturage b'u Burundi. Byanavuzwe ko ibice byashizwemwo abasirikare benshi b'u Burundi n'ibikoresho byinshi by'abasirikare ko ari muri komine ya Ntega, Bugabira na Busoni aho hari kurundwa imbunda zirasa harehare kandi zikomeye ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane bya gisirikare ndetse n'abasoda benshi. Usibye mu ntara ya Kirundo yavuzwemwo ingabo nyinshi z'u Burundi, hari kandi n'intara ya Kayanza na Cibitoki. Ibi bibaye mu gihe tariki ya 11 ukwezi kwa mbere 2024 u Burundi bwafunze imipaka ihuza igihugu cabo n'u Rwanda. Nyuma yaho gato Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abanyarwanda biteguye kurinda umutekano w'igihugu cabo. Avuga ko umuntu wese wagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ko yobona akaga gakomeye cyane. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mbere yuko Perezida w'u Rwanda atangaza ibyo yari yavugiye i Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu ca Kongo ko ashigikiye kurwanya mugenzi we Tshisekedi yise umwanzi. Aho nyine Perezida w'u Burundi yavuze ko ashigikiye Tshisekedi kugira ngo bazarwanye Perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame, aho yavuze ko agiye kwifatanya urubyiruko rwo mu Rwanda kugira ngo bahindure ubutegetsi buhari. Ubutegetsi we avuga ko ari bubi ariko abanyarwanda n'abarundi bakaba baramutwenze cyane kuko bazi neza ko ubutegetsi bwo mu Rwanda bukomeye kandi bwakoze ibintu byinshi cyane abanyarwanda batakigera bibagirwa kubera ukuntu ubutegetsi bwo mu Rwanda buhari bwasanze igihugu cyarinjiye mu icuraburindi kubera jenoside cyangwa se ihonyabwoko ryabaye mu mwaka w'igihumbi 1994 ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Paul Kagame afatikanije n'izindi ndongozi n'abandi bategetsi barakoze ibishoboka byose amaze barubaka igihugu ku buryo umuntu wese arabye aho bageze abona ko ingabo z'u Rwanda, abayobozi b'u Rwanda bose bakoze ibishoboka byose kugira ngo batunganye igihugu, mu gihe abo bavuga ko bazakuraho ubwo butegetsi bubi bari mu bibazo bikomeye cyane, nk'aho mu gihugu cy'u Burundi bari mu bibazo buteye ubwoba, aho ifaranga ryabo ryataye agaciro ku rugero rutarigera rubaho, ibintu byankenerwa nka byose bikaba byarabuze, abarundi bakaba barabibuze, aho babuze umuyaga nkuba, babuze amazi, babuze ibintu byose, babuze igitoro, byose bikaba byarabuze kubera ubutegetsi bubi burongoye igihugu, ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko we akabandanya kwita ubutegetsi bubi ubutegetsi buri mu Rwanda, mu gihe bizi neza ko u Rwanda rwasize cyane igihugu cy'u Burundi, kandi mu gihe bizwi neza ko u Burundi aribwo bufise ubutegetsi bubi buboheye abanyagihugu amaboko imugongo. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi sibwo bwa mbere usamba, kuko nahagana mu mwaka wa 2015 byari bimeze nabi cyane, aho icyo gihe nyine abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kugeza na n'ubu
leta ya Gitega ikaba isaba abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi ivuga ko bari mu Rwanda barongowe na Godefroid Niyombare, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko leta ya Gitega igumya itunga agatoki leta ya Kigali ko ariyo ibitse abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi, mu gihe bizi neza ko abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi bari mu bihugu bitandukanye, zaba ibya Buraya ndetse na Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye nka za Tanzania. Ariko ikibabaje nuko leta ya Gitega yo ibandanya kuvuga ko leta ya Kigali ariyo ibitse abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, kandi ikavuga ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aribo nyine bayoboye umurwi witwaje ibigwanisho Tabara usanzwe ukora ibitero bikomeye cyane ku Burundi. Ibyo biruko mu gihe perezida w'agateganyo w'inteko rushingamategeko muri Kongo Christophe Mboso yahamagariye abanyekongo kwitegura gutera u Rwanda kuko bamaze kubona neza ko bazashobora kurutera kubera ko bamaze gushyigikirwa n'igihugu cy'u Burundi. Ariko naho bakifatanya ari ibihugu bingahe, biraboneka neza ko badashobora kwiterera muri uwo mucanwa kuko barazi neza ko batacika RDF, ingabo z'u Rwanda, ingabo zikomeye kandi ingabo zizwiho amayeri akomeye cyane y'intambara. Perezida w'inteko nshingamategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagariye abanyekongo kwitegura guhangana n'u Rwanda. Ku wa mbere w'iki cyumweru tariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2024 nibwo Christophe Mboso yarahiriye kuyobora nka perezida w'agateganyo w'inteko nshingamategeko muri Kongo. Nyuma y'uko arahiye yahise ahamagarira abanyekongo by'umwihariko urubyiruko gutegura imbunda zabo kugira ngo bahangane n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko cyavogereye ubusugire bw'igihugu cyabo. Yabivuze agize ati kugira ngo tugere ku mahoro arambye abanyekongo bagomba kuba biteguye gufata imbunda, bibaye ngombwa kugira bahangane n'igitero bagabweho n'igihugu cy'u Rwanda kandi turinde ubusugire bw'igihugu cyacu cyiza cya Kongo. Perezida Mboso yavuze kandi ko bakwiye kwita kuri gahunda za mahoro ziyobowe n'umukuru w'igihugu cya Angola Joao Lourenço n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Yagarutse no ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ababajwe n'uduce M23 yigaruriye two muri teritwari ya Rushuru na Masisi ndetse na Nyiragongo. Ati imirwano iracarimo hagati y'ingabo z'igihugu cyacu na M23, ariko kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu biri mu nshingano zacu kuri buri muturage wese wa Kongo. Yakomeje avuga ati tugomba kwivanaho ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'ibindi bibazo by'umutekano bikomeje kwibasira ubusugire bw'igihugu cyacu n'ibibazo by'iterambere. Mboso kandi yakanguriye abanyapolitike gushyigikira gahunda za leta kugira barusheho kuzamura igihugu cyabo. Ibyo perezida w'inteko nshingamategeko Mboso yavuze bisa n'ibyo perezida wa Kongo Felix Tshisekedi akunze kuvuga ko azakuraho ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko ibishobora kumuta ku w'amazi ubwo yita bw'igitugu. Aho no ku munsi w'ejo yavuze ko guverinoma ye itazigera ishikirana n'u Rwanda. Ibi kandi byaraye bigarutswe ko na Minisitiri w'Ingabo mu Burundi, aho yavuze ko igihugu cye kiri kohereza ingabo zabo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kugira bitegurire kurwanya u Rwanda nk'uko nyine bakunze kubikoresha mu mbwirwaruhamwe bakunze gutangaza, aho perezida w'u Burundi na perezida wa Kongo biboneka neza ko bashaka gusotora u Rwanda, ariko ibashobora kubaviramo ingorane zikomeye cyane kandi ibishobora kubatera ikibazo gikomeye cyane kuko RDF nacyo ni igisoda kitoroshe umuntu wese atapfa kwisukiraho. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko leta yiwe itazigera ishikirana na leta ya Kigali. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko guverinoma y'igihugu cye itazongera gushikirana na leta ya Kigali. Ni mu kiganiro perezida Felix Tshisekedi yahaye itangazamakuru i Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu cya Kongo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 ukwezi kwa mbere 2024. Ibi yabivuze ubwo yari mu kiganiro cy'igenamigambi y'umwaka wa 2024 n'ikiganiro cyanitabiriwe n'abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yagize ati nta biganiro bizabaho byacu n'u Rwanda.
n'igihe cyose bafata igice c'ubutaka bwacu ntabwo tuzigera tugirana ibiganiro kuko barashaka kudutwara ubutaka. Ntabwo tuzemera ko habaho ubwumvikane ubwo aribwo bwose bwa Kinshasa na Kigali. Ibi yongeye kubishimangira agira ati guverinoma yanjye yongeye gushimangira ibi tugomba kurinda ubusugire bw'igihugu kubw'ubutaka bwacu kabone n'iyo dufite abari kudutera. Ntidushaka ubwumvikane ku badutera, ntidushaka ubwumvikane na leta ya Kigali. Tshisekedi yakunze cyane kunenga u Rwanda aho yavuga ko rushyigikira M23 irwanya leta ye. Ibyo Kigali itemera n'umunsi n'umwe, ahubwo bagashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bakorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibyo ibiboneka neza nyine ko ibintu biriko birabera ku butaka bwa Kongo biteye ubwoba kandi bishobora gusiga biteye intambara ikomeye cyane mu karere, ariko benshi bakabona ko ibintu Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye bariko baribwira byo gutera u Rwanda bizabata kuw'amazi kubwo u Rwanda rurafise igisoda kitisukirwa kandi uwagerageza gutera u Rwanda wese ntago yasubira aho yavuye kuko ni ibintu bizwi kandi byumvikana.